Με τη χάρη του Κυρίου θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε για την οικογένεια και έχουμε φτάσει στο σημείο των γερόντων. Me hirin e Zotit do të vazhdojmë radhën e mësimit tonë. Kemi arrit të flasim për familjen dhe kemi arritur në brezin e të moshuarve. Είχαμε πει ότι οι γέροντες πρέπει να νουθετούν και οι γιαγιάδες τις νέες. Kishim thënë që të moshuarit të mësojnë të rinjt, sikur edhe motrat të moshuara të mësojnë të rejat. Για να μπορέσουν όμως οι γέροντες να έχει ο λόγος τους αξία, πρέπει να είναι συνετοί οι γέροντες. Por që të munden të moshuarit, që fjala e tyre të ketë vlerë, duhet të kenë mençuri. Πρέπει να έχουν σύνεση οι γέροντες, να είναι το μυαλό τους στο κεφάλι τους, να μιλάνε σοφά. Duhet të kenë dituri dhe mendja e tyre të jetë në kokë, pra që të flasin me dituri. Θα διαβάσουμε ένα εδάφιο για να δούμε πώς περιγράφει ο Σολομώντας το γέρο όταν δεν είναι σοφός. Do të lexojmë një paragraf se si e përshkruan Solomoni të moshuarin kur nuk është i ditur. Διαβάσουμε στο βιβλίο του Εκκλησιαστή στο 4 κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο. Lexojmë tek fjalët tek Μου δίνεις σελίδα σε παρακαλώ αδελφέ. Είναι σελίδα 611. Μια στιγμή. 611 Εκκλησιαστής, 4ο κεφάλαιο και διαβάσουμε το 13 εδάφιο. Lexojmë tek Predikuesi, kapitulli 4, paragrafi 13. 13 είπες αδελφέ. Ναι. Pra Predikuesit, kapitulli 4, paragrafi 13. Është më mirë një i ri i varfër dhe i urtë se sa një mbret plak dhe budalla, që nuk di me të pranoj qortime. Εδώ πέρα μας λέει η Γραφή ότι είναι καλύτερα να είναι ένα παιδί το οποίο να έχει σοφία από το Θεό. Këtu na thot fjala që është më mirë për një të jetë i ri dhe të ketë diturinë e Perëndisë. Ας είναι φτωχό αυτό το παιδί. Le të jetë i varfër. Όταν έχει τη σοφία του Θεού πάνω του θα βασιλεύσει. Kur të ketë diturinë e Perëndisë në vete, do të mbretërojë. Το λέει ο Παύλος ότι θα συμβασιλεύσουμε όλοι μαζί. Thot Apostulli Paul se do të bashkë mbretërojmë të gjithë së bashku. Ο άλλος όμως άνθρωπος μπορεί να γεννήθηκε από οικογένεια βασιλέων και έγινε και αυτός βασιλιάς, πρωθυπουργός. Kurse një njeri tjetër mund të i ketë lindur nga një familje mbretërore, mund të jetë bërë mbase jo mbret, por sot për shembull kryeministër. Εάν όμως ο γέρος δεν ακούει πια νουθεσία, Por në qoftë se edhe i moshuar nuk dëgjon më që të mësohet, δεν δέχεται να ακούσει. nuk pranoj pra që të dëgjojë dikën tjetër. Θέλω να ξέρετε ότι οι σοφοί άνθρωποι ακούνε. Duhet ta dini se njerëzit e mençur dëgjojnë të tjerët. Όταν βλέπετε άνθρωπο και δεν ακούει, κάτι δεν πάει Kur καλά. të shihni një njeri që nuk don të dëgjojë tjetër, do të thotë se diçka nuk shkon mirë. Νομίζει δηλαδή ότι αυτός τα ξέρει και δεν ακούει κανένα. Kështu ai mendon se i din të gjitha dhe s'dëgjon askënd. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του υπερήφανου ανθρώπου. Kjo është karakteristik e njeriut krenar. Αυτός λοιπόν ο βασιλιάς εδώ πέρα μπορεί να γεννήθηκε βασιλιάς, αλλά στο τέλος δεν έχει καμιά αξία. Ky njeri këtu që lexuam mund të ketë lindur mbret, por në fund të jetës tij nuk ka asnjë vlerë. Γιατί λέει το πεδίο αυτό το φτωχό θα βασιλεύσει, ενώ ο βασιλιάς, λέει στο 14, παρόλο που γεννήθηκε βασιλιάς, στο τέλος του να είναι φτωχός. Ky i riu i varfër nga urtia që ka mund të bëhet mbret, kurse ai që ishte mbret
Nëse është I pamend, do të varfërohet. Γι' αυτό οι γέροντες πρέπει να είναι σοφοί. Për këtë arsye të moshuarit duhet të kenë mençuri. Αν τα διαβάσουμε στον Ιώβ, στο 12 κεφάλαιο και 12 εδάφιο, θα δείτε κάτι ωραίο που λέει. Tek Jobi, kapitulli 12 dhe paragrafi 12. Thot diçka të bukur. Jobi 12:12. Nëse pleqt gjejnë diturin dhe gjatësia e ditëve u jep edhe gjykimin. Είδατε πώς το λέει εδώ πέρα, ότι η σοφία είναι μετά των γερόντων. Sikur thot, pra këtu thot se dituria është tek të moshuarit. Και η σύνεση, λέει, είναι στον άνθρωπο που έχει περάσει πολλές ημέρες στην ζωή του. Dhe dituria është tek njerëzit që kanë kaluar shumë ditë në jetën e tyre. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη πείρα από τους νεότερους. Sepse një njeri I tillë, pra I moshuar, ka më shumë përvojë nga një I ri. Όταν βλέπετε ένα άνθρωπο που είναι 60, 70, 80, Kur të shihni një njeri që është tek të 60, 70 apo 80 vjeç, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει περάσει πολλά στη ζωή του. duhet ta dini se ai njeri ka kaluar shumë në jetën e tij. Γιατί μέσα στα χρόνια έρχονται πολλά πράγματα τα οποία τον κάνουν να γίνεται πιο σοφός. Sepse gjatë ecorisë së jetës vijnë shumë gjëra në jetë të njeriut që e bëjnë më të ditur, më të zgjuar. Γιατί μερικές φορές συναντάει στη ζωή του πράγματα και από τις αποτυχίες του έχει μάθει. Sepse shpeshherë në jetën e tij ndeshet me gjëra të ndryshme dhe nga dështimet që mëson shumë gjëra. Αλλά ο γέρος πρέπει να είναι συνετός, να μαθαίνει στη ζωή. Pra njeriu I moshuarit të paktën duhet të jetë I mençur që të mësojë në jetë. Για να μπορεί να δίνει στους νεότερους συμβουλές σωστές. Që të mundet t'u jap të rinjve, më të rinjve, domethënë këshilla të mira. Όπως διαβάσαμε, η σοφία είναι έχει πιο σοφία ο γέροντας από τον νέο. Δεν μπορεί να έχει ο νέος τη σοφία του γέροντα. Sikur se lexuam, pra I moshuari është më I mençur se sa një I ri. Nuk mundet një I ri të ketë më tepër mençuri se I moshuari. Παρόλο που οι νέοι σήμερα μπορεί να έχουν σπουδάσει, να ξέρουν γράμματα περισσότερα. Pavarësisht se të rinjt sot mund të studiojnë, mund të kenë mësuar më shumë gjëra, më tepër se sa ne. Μερικές φορές επειδή πήγαν στο πανεπιστήμιο και έμαθαν οπωσδήποτε περισσότερα από όσο ήξερε ο αγράμματος πατέρας. Pra nga që kanë bërë universitetet larta dhe kanë mësuar, patjetër që dinë shumë gjëra më tepër se sa prindi I tyre. Παρόλο που έμαθε πολλά γράμματα, δεν έχει ζήσει τη ζωή. Pavarësisht se ka mësuar shumë gjëra, jetën nuk e ka jetuar. Δεν έχει κάνει οικογένεια να δει πώς είναι να μεγαλώνεις παιδιά. Nuk ka bërë familje që të shoh se si mund të rritën fëmijët. Δεν έχει γίνει παππούς να ξέρει πώς σκέπτεται και πώς συμπεριφέρεται στα εγγόνια. Nuk është bërë gjysh që të di se si të mendojë dhe se si të sillet me nipërit e tij. Γι' αυτό πρέπει ο παππούς να είναι σοφός. Për këtë arsye, një njeri I moshuar ose gjyshi për shembull duhet të jetë I mençur. Μετά, όταν βλέπουμε, είμαστε σε μία συζήτηση και είναι αρκετοί εκεί και συζητάμε. Pastaj kur është një grup, janë disa njerëz bashkë dhe diskutojnë me njëri tjetrin. Πρέπει να δούμε ότι οι νεότεροι δεν πρέπει να βιάζονται να μιλάνε αυτοί, πρέπει να περιμένουν να ακούσουν τους γέροντες πρώτα. Duhet të shohim pra që të rinë të mos nxitohen të flasin, por të presin më të rinë të flasin.
Θα δείτε αυτό ένας νέος προφήτης και σοφός πώς μιλάει εκεί στον Ιώβ. Do të shihni këtu një të ri dhe të zgjuar se si flet tek Jobi. Αυτός ήταν ο Ηλιού. Ishte Eliuhu. Θα το δείτε αυτό στον Ιώβ στο 32 κεφάλαιο. Këtë mund ta shohim tek Jobi, pra tek kapitulli 32. Ιώβ λοιπόν 32. Θα πάμε στο εδάφιο 4. Po lexojmë paragrafin e 4, kapitulli 32 tek Jobi. Eliuhu kishte pritur për t'i folur Jobit, sepse ata ishin më të moshuar se ai. Εδώ πέρα ο Ηλιού θα δείτε είναι πιο σοφός από τους άλλους τους γέροντες. Këtu Eliuhu është më i mençur sikur e shohim nga të tjerë që ishin më të mëdhenj në moshë se sa ai. Παρ' όλα αυτά περιμένει να ακούσει πρώτα τους γέροντες. Pavarësisht nga gjitha këto, ai pret së pari të dëgjojë të moshuarit. Θα δούμε παρακάτω ότι ο Ηλιού είναι και προφήτης και όταν θα μιλήσει στον Ιώβ, ο Ιώβ δεν θα ξαναμιλήσει. Do të shohim se Eliuhu, do të shohim më poshtë se Eliuhu është edhe profet dhe kur flet Eliuhu, atëherë Jobi nuk flet më. Θα τον ελέγξει τον Ιώβ και ο Ιώβ στον πόνο του έχει κάνει κάποια λάθη. Do ta kontrolloj kështu Jobin, sepse Jobi në dhembjen e tij kishte bërë disa gabime. Αλλά θα δείτε στο τέλος ότι ο Θεός δεν τα βάζει με τον Ηλιού, μόνο με τους τρεις πρώτους φίλους. Dhe në fund të Jobit do ta shohim se si Perëndia flet kundër tre të tjerëve dhe jo kundër të katërve të bashkë me Eliuhun, domethënë. Γιατί φαίνεται ότι ο Ηλιού είχε την υπομονή και μίλησε πιο σοφά από τους άλλους. Sepse duket për Eliuhun që kishte durim dhe foli më me mençuri se sa të tjerët. Αυτός τώρα ο σοφός νέος βλέπουμε ότι μας δείχνει παράδειγμα πώς συμπεριφέρονται σε μια συζήτηση. Tani ky i ri i mençur na jep shembullin e tij se si flet në një diskutim që kishin. Αφήνει δηλαδή τους γεροντότερους να μιλήσουν πρώτα. Δεν βιάζεται εκείνος να μπει μπροστά. Pra lën të moshuarit të flasin përpara dhe nuk nxitohet që të flasë ai i pari. Ο γέρος λοιπόν για να διδάξει πρέπει να είναι σοφός. I moshuari që të mundet të mësojë të tjerët, duhet të jetë i mençur. Τα παιδιά έχουν πολύ ανάγκη τον παππού. Τα εγγόνια και τα παιδιά. Niprit fëmijët ose niprit dhe mbesat kanë shumë nevojë të dëgjojnë gjyshin. Η συμβουλή τους πρέπει να είναι πολύ σοβαρή. Πες Φαλιμιά. Η συμβουλή τους, λέω, πρέπει να είναι πολύ σοβαρή. Αυτό που θα τους πει πρέπει να είναι πολύ σίγουρο. Këshilla që jep pra gjyshi do të jetë shumë serioze dhe të ketë peshë. Γιατί αυτό που θα πει μπορεί να το ακούσουν τα παιδιά και τα εγγόνια και να τα ακολουθήσουν στη ζωή. Sepse ato që do të dëgjojnë fëmijët dhe niprit e tij do ta vënë në jetë. Είδα ένα γέρο άνθρωπο πάνω από 80. Pash një herë një të moshuar mbi 80 vjeç. Και μίλαγε με φθόνο, έτσι, και όχι ωραία. Fliste me smir, me të keq domethënë, jo mirë. Και μετά από λίγο είδε να μιλάει έτσι και το παιδί του και το εγγόνι του. Dhe pastaj pash të njëjtën mënyrë të së foluri si të birit të tij, si nipit të tij. Αυτό μου έγινε αυτές τις ημέρες. Kjo më ndodhi këto ditë. Και σκέφτηκα πόσο κακό παράδειγμα ήταν αυτός ο παππούς. Dhe mendova dhe thash, sa shembull i keq ishte ai i moshuar. Γιατί μίλαγε με φθόνο και τον μετέφερε στα παιδιά και στα εγγόνια.
sepse fliste me të keqe, domethënë, dhe këtë e transmetoi tek fëmijët e tij dhe tek nipërit dhe mbesat e tij. Η καρδιά του ήταν, παρόλη την ηλικία που είναι μεγάλος, πώς θα κατακτήσει ακόμα πιο πολλά πράγματα στον κόσμο αυτό. Pavarësisht se mosha e tij ishte e madhe, zemra e tij ishte e ngjitur në atë se si të bëj dhe të ketë më tepër për vete, të mbledh. Μου έκανε εντύπωση γιατί μία φορά μου είπε Me bëri përshtypje se më tha një herë, έπρεπε να ζούμε πάνω από 200 χρόνια. duhet që të jetonim mbi 200 vjet. Λέω γιατί? Dhe pyeta pse? Και να προλάβουμε να φτιάξουμε κι άλλα. Që të kemi mundësinë të bëjmë edhe të tjera në jetë. Η Γραφή μας λέει ότι η ρίζα των κακών είναι η φιλαργυρία. Ndërsa shkrimi na thotë se rrënja e çdo të keqe është dëshira për të pasuruar. Και τα παιδιά και τα εγγόνια ακολουθούν τον ίδιο δρόμο τώρα. Dhe fëmijët dhe nipërit dhe mbesat ndjekin të njëjtën rrugë që kishte gjyshi. Δεν χορταίνουν, ό,τι και να έχουν δεν χορταίνουν, θέλουν παραπάνω. Kështu që çfarëdo që të kenë, sado që të kenë, nuk ngopen kurrë. Και είδα πόσο κακό παράδειγμα είναι ο παππούς για την οικογένεια. Dhe pash pra se sa shembull i keq ishte ai gjysh për familjen e tij. Όταν όμως ο παππούς ζει με τον Κύριο, Por kur gjyshi jeton me Zotin, όταν ο παππούς είναι στην παρουσία του Κυρίου, kur është në praninë e Zotit, μεταφέρει άγια πράγματα στα παιδιά και στα εγγόνια. transmeton gjëra të shenjta tek pasardhësit e tij. Να ξέρετε ότι ο παππούς και η γιαγιά μέσα στην οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα. Ta dini dhe ta dim se gjyshi dhe gjysha janë shumë persona të rëndësishëm në familje. Όσοι άνθρωποι τους βλέπουν ότι γέρος είναι τώρα, τι να μου πει εμένα ο γέρος. Ato njerëz që e shohin një të moshuar me atë syrin se çfarë do të më thotë mua ky gjysh, Κάνουν μεγάλο λάθος. bëjnë gabim. Σας λέω ότι μέχρι πριν να φύγει ο πατέρας μου, Ta dini se deri pak përpara se të ikte baba im, ήταν πια 90 ετών και καταλάβαινε ότι δεν θα ζήσει και πάρα πολύ. ishte bërë 90 vjeç dhe kuptoja se s'kishte shumë jetë. Και πήγαινα και το ρωτούσα συνέχεια, Dhe shkoja dhe e pyesja gjithmonë, γιατί είχε ζήσει μέσα στην εκκλησία πάνω από 75 χρόνια. sepse kishte përjetuar kishën mbi 70 vjet. Είχε δει όλη την πορεία της εκκλησίας. E kishte parë gjithë rrugën e kishës. Και του ζήτησα από την πείρα του να μου δώσει τις τελευταίες συμβουλές. Dhe nga provoja e tij kërkova që të më jap këshillat e tij të fundit. Και ήταν πολύ ωραίες. Ό,τι συμβουλή μου είπε, είπα πράγματι ήταν από την πείρα του. Dhe ishte shumë bukur se të gjitha këshillat që më dha thash me të vërtetë ishin nga vetë provoja e jetës tij. Δεν βιάστηκε να μου απαντήσει, με κάλεσε μετά από 1/4. Dhe nuk nxitohej të më përgjigjej, por më thirrte pas qerekoret. Σκέφτηκε πρώτα και μετά μου μίλησε. Përpara mendonte dhe pastaj më fliste. Και κατάλαβα ότι δεν βιάζεται, Dhe kuptova se nuk nxitohej. γιατί αυτό που θα μου πει είναι σοβαρό και εγώ θα το κρατήσω και το κρατάω μέχρι σήμερα. Dhe kuptoja se e kuptonte se ajo që do të më thonte, do ta mbaja dhe me të vërtetë mbaj. Ο ηλικιωμένος λοιπόν πρέπει να εμπνέει έτσι σεβασμό. I moshuari pra duhet që të frymëzoj të këtë tjerët respektin. Έχει συμβουλή ρόλο στα παιδιά. Η συμβουλή του παίζει πολύ ωραίο ρόλο στα παιδιά. Këshilla e tij luan rol të madh tek fëmijët e tij. Πάμε να δούμε πάλι στον Τίτο δεύτερο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 1 μέχρι το 6. Στον Τίτο. Të shkojmë tek Tito, jo tek Timoteu, tek Tito. Το είχαμε διαβάσει και στο προηγούμενο, αλλά θέλω να σταθώ ακόμα σε 2 σημεία.
Kishim lexuar në mësimin e kaluar këtu, por dua të qëndroj në ca pika. Tek letra e Titit, Διαβάστε από το 1 μέχρι το 6. από την αρχή. Δεύτερο κεφάλαιο, ναι, από το 1 μέχρι το 6. Lexojmë nga kapitulli i 2 deri tek paragrafi 6, paragraf 5 paragrafet e para. Por ti shpall ato që përkoje me doktrinën e shëndosh. Pleq të jenë të përmbajtur, dinjitoz, të urtë, të shëndosh në besim, në dashuri, në durim. Gjithashtu edhe gratë e moshuara të kenë sjellje ashtu si u ka hije shejtnorëvet, jo shpifëse, jo robinja ndaj verës së shumt, por mësuese të së mirës. Që t'i mësojnë të rejat, të duan burrat e tyre, të duan bitë e tyre, të jenë fjalë pak, të lira, t'i kushtohen punëve të shtëpisë, të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndisë të mos blasfemohet. Οι γέροι λοιπόν πρέπει να είναι άγρυπνοι, να παρακολουθούν τι γίνεται μες στην οικογένεια. Të moshuarit duhet të jenë zgjuar që të shohin me kujdes se që bëhet në familjen e tyre. Να παρακολουθούν τα παιδιά, να παρακολουθούν τα εγγόνια. Të shohin fëmijët e tyre, të shohin që bëjnë niprit dhe mbesat e tyre. Και όπου μπορούν, γιατί δεν ακούγονται όλοι. Dhe ku të munden, sepse nuk dëgjojnë të gjithë. Όπου μπορούν να δίνουν τη σωστή συμβουλή και τη σωστή κατεύθυνση. Ku të munden të japin këshillën e mirë dhe udhëzimin e saktë. Γιατί ο νέος δεν βλέπει ότι γρήγορα θα γεράσει και θα φύγει από τον κόσμο αυτό. Sepse njeriu nuk shef se shpejt do të plaket dhe do të ikë nga kjo jetë. Ο νέος νομίζει ότι είναι όλη η ζωή μπροστά του και ότι αιώνια θα ζει και θα κάνει ό,τι θέλει. Njeriu mendon se është gjithë jeta përpara tij, gjithë bota në duart e tij dhe do të përparojë pafund. Ο γέρος όμως ξέρει ότι η ζωή περνάει γρήγορα. Por i moshuari e din se jeta kalon shpejt. Τον πονάνε τώρα τα πόδια του, τα κόκαλά του. Vazhdojnë i dhëmbin këmbët, i dhëmbin kockat. Και ξέρει ότι τα νιάτα θα φύγουν πολύ γρήγορα. Δεν καταλάβεις πώς έφτασες και έγινες γέρος. Dhe e din se rinia ka lënë shpejt dhe vjen pleqëria pa e kuptuar. Και δεν είναι το παν στη ζωή μόνο η απόλαυση όταν είσαι νέος. Dhe nuk është gjithçka në jetë vetëm kur je i ri. Γιατί μετά από λίγο τελειώνει ο χρόνος. Sepse pastaj kur kalon koha, και τι θα πάρουμε μαζί μας, αδελφοί μου. dhe çfarë do të marrim me vete, vëllezër dhe motra? Περάσαμε από τον κόσμο αυτό, τι θα πάρουμε μαζί μας. Kaluam nga kjo botë dhe çfarë do të marrim me vete? Ακόμα και φτιάξαμε μερικές πολυκατοικίες. Edhe në qoftë se kemi ndërtuar disa shumëkatëshe, Θα τις πάρουμε μαζί μας. do t'i marrim me vete? Ξέρετε τι μας μένει πίσω, η οικογένειά E dini μας. se çfarë mbetet mbrapa? Vetëm familja jonë. Αυτό που γέννησε ο πατέρας, η μητέρα, Ato që lindi babai dhe nëna, ο οποίος μεγάλωσε. ato që u mundua për ta dhe i rriti. Αν το πάρει στον ουρανό θα έχει μεγάλο μισθό. Nëse këto do t'i marrë në qiell, do të ketë shpërblim të madh. Εάν το παιδί και η οικογένεια μείνει στο Χριστό, θα λάβει μισθό ο Në παππούς. qoftë se fëmijët dhe familja qëndrojnë në Krishtin, i moshuari do të marrë shpërblim për këtë. Τι πιο ωραίο να πάμε στον ουρανό και να δούμε δίπλα μας τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας όλα. Sa bukur të shkojmë në qiell dhe pranë nesh të shohim atje fëmijët tonë, nipërit dhe mbesat. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο στον κόσμο αυτό. Nuk duam gjë tjetër për kësaj bote. Ρώτησα τον πατέρα μου στο τέλος της ζωής του. Në fund të jetës së tij e pyeta babain. Του λέω τι άλλο θα ήθελες από τον κόσμο αυτό. E pyes dhe i them, çfarë do doje tjetër nga kjo botë? Μου λέει τίποτα. Më tha asgjë. Εντάξει, λέω, δεν έχεις κάποια επιθυμία, κάτι να θέλεις άλλο από αυτόν τον κόσμο. E mirë, i thash, nuk ke
një dëshirë që të kesh diçka tjetër nga kjo botë nga ato që ke? Όχι, μου λέει, παιδί μου, όλα αυτά θα μείνουν εδώ. Jo, më tha birin, gjithçka tjetër këtu do të mbetet. Σημασία έχει, μου λέει, ότι όλα τα παιδιά μου είναι κοντά στον Κύριο. Rëndësi ka për mua, më tha, se të gjithë fëmijët e mi janë në Zotin. Και έλεγε ότι είμαι ο πιο ευτυχισμένος γονιός. Dhe thoshte se jam prindi më i lumtur. Και ήταν αληθινό αυτό που έλεγε. Pes thon? Και ήταν αληθινό, λέω αυτό, έτσι είναι. Dhe kjo ishte e vërtet, sepse kështu ishte. Γι' αυτό, αδερφοί μου, τώρα, όπως είπαμε, οι γέροντες πρέπει να είναι άγρυπνοι και να παρακολουθούν την οικογένεια μέχρι τέλους της ζωής. Për këtë arsye, sikur tham, prindrit do të jenë zgjuar që të shohin dhe të ndjekin familjen e tyre deri në fund të jetës së tij. Μερικοί γέροι μόλις μεγαλώσουν, λέει, εγώ δεν σας μεγάλωσα, τώρα και εσείς που χρεωμένοι. Disa të moshuar, kur të rriten që të kalojnë vitet, thotë, unë nuk ju rrita, pra jeni të detyruar të më shërbeni. Και δεν ενδιαφέρεται πια. Dhe nuk interesohet për ato që ka pas. Δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι φίλαυτος. Nuk është mirë që njeriu të shohë vetëm për veten e tij. Ο άνθρωπος πρέπει να αγαπά. Αν δεν αγαπάς τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, τι αγαπάς? Në qoftë se njeriu do të ketë dashuri, po të mos duash fëmijët e tu dhe nipërt dhe mbesat e tu, atëherë çfarë don? Μετά λέει να είναι σεμνοί, όπως είπαμε. Pastaj thotë të jenë dinjitoz. Δεν μπορεί να βλέπεις τώρα ένα γέρο και να έχει ανοιχτά τα πουκάμισά του. Nuk mund të shofish për shembull një të moshuar të shkojë me këmishë të hapur. Θέλει να δείξει δηλαδή τα κάλλη του ή τα πάχη του. Çfarë do të tregojë, domethënë, bukurinë e tij apo muskujt e tij? Πρέπει να είναι σεμνοί και οι άντρες, δεν είναι όμως τη γυναίκα η σεμνότητα. Duhet pra që të kenë dinjitet, jo vetëm gruaja, por edhe burri, domethënë i moshuari. Και να το δείχνει και με τον τρόπο του, Dhe με τη συμπεριφορά του. Dhe dinjitetin e tyre ta tregojnë edhe me sjelljen e tyre dhe me mënyrën e shprehjes së tyre. Μετά λέει να είναι σόφρονες, δηλαδή να έχουν τα μυαλά μέσα στο κεφάλι τους. Pastaj thotë të jenë të mençur, pra që mendja e tyre t'i kenë mend në kokë me pak fjalë. Δεν λέω όταν πια έχει πάθει ο εγκέφαλος και δεν καταλαβαίνει. Nuk them kur ka probleme në memorien e tij dhe nuk kupton. Αλλά πριν πάθει ο εγκέφαλος του, γιατί σε κάποιους ανθρώπους χαλάει ο εγκέφαλος. Përpara se të ketë probleme në memorien e tij, ka njerëz që kur të arrin një farë moshe nuk munden pastaj me memorien e tyre. Πρέπει να είναι σοφός άνθρωπος. Pra duhet të jetë njëri i mençur. Και επίσης να έχουν υγεία στην πίστη. Dhe gjithashtu të kenë besim të shëndosht. Να έχουν υγεία στην πίστη. Çfarë do të thotë që të kenë besim të shëndosht? Μην λένε υπερβολές. Të mos thojnë gjëra të tepërta. Ούτε δεν πειράζει. Dhe as të mos thojnë nuk prish punë për gjitha. Πολλές φορές θεωρούμε ότι ένας είναι πνευματικός αν ασχολείται μόνο με τα πράγματα του Θεού. Shpeshherë mendojmë se një për shembull është fëmëror dhe merret vetëm me gjërat e Perëndisë. Έχουμε και άλλα πράγματα στον κόσμο αυτό. Po, por në këtë botë kemi edhe gjëra të tjera. Έχουμε τις εργασίες μας. Kemi punën që punojmë. Τα παιδάκια τα μικρά θέλουν να παίξουν. Fëmijët e vegjël duan që të lozin. Οι νεότεροι θέλουν να βγουν έξω πιο εύκολα μια βόλτα. Οι γέροι δεν έχουν τέτοια όρεξη. Të rinj duan të dalin edhe një xhiro, kurse të moshuarit nuk kanë fotorex. Ο γέρος που έχει περάσει από την ηλικία πρέπει να καταλαβαίνει και το νέο πώς σκέφτεται. I moshuari që e ka kaluar atë moshë do ta kuptojë më të riun se si mendon. Να μην βλέπει τα πράγματα από τη σκοπιά του τώρα που είναι 70-80 ετών.
të mos I shohë gjërat, të gjitha gjërat nga pozicioni I tij tani që është në moshën 80 vjeç për shembull. Να βάζει τον εαυτό του ότι ήταν και αυτός παιδί. Por ta vejë veten e tij se dikur ishte edhe ai fëmijë, Ότι ήταν και αυτός νέος. se ishte edhe ai I ri. Και να σκέπτεται σοφά. Dhe të mendoj pra me dituri. Και να μεταδίδει τώρα στους νεότερους Dhe të jap tek të rinjt τις παγίδες που έχει αυτός ο κόσμος. kurthet që fsheh kjo botë. Μην του λέει όλο για χρήματα, για χρήματα, για χρήματα. Dhe mos I flas të riut vetëm për para. Γιατί το παιδί θα γίνει πλεονέκτης και δωρολάτρης. Sepse kështu fëmia do të bëhet të ketë dëshirën vetëm për të pasuruar. Στο τέλος θα χάσει και την ψυχή του. Dhe në fund kështu humbet edhe shpirtin e tij. Δεν πρέπει να του λέει συνέχεια πρέπει να φτιάξεις. Nuk duhet pra t'i thot gjithmonë duhet të ndërtosh, të bësh, të punosh, të kesh, Γιατί θα πεθάνει φτιάχνοντας. sepse duke ndërtuar kështu do të vdes tjetri. Και θα του πει ο Κύριος όπως είπε στον Άφρον, αυτά τα οποία ετοίμασες, τι νοστέλους είστε. Dhe do t'i thot Zoti atij të pamençurit, këto që I ndërtove të gjitha, të kuja do të mbeten kur të ikesh. Αυτός δεν είναι σοφός, είναι άφρονας, δεν έχει το μυαλό στο κεφάλι. Ai nuk është I mençur, është I pamend, nuk ka mend në kokë. Ο σοφός που είναι και παιδί του Θεού I mençuri që është edhe biri I Perëndisë προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει τα παιδιά του, τα εγγόνια του να μείνουν στον Κύριο. mundohet me çdo mënyrë që t'i bind fëmijët e tij, niprit dhe mbesat e tij që të qëndrojnë në Zotin. Για να το κάνουμε όμως αυτό πρέπει να το έχουμε, εμείς να είμαστε πιστοί. Por që ta bëjmë këtë, së pari duhet që ne ta bëjmë vetë, që të jemi ne besnik dhe besimtar. Γιατί εμείς δεν είμαστε, πώς θα το μεταδώσουμε στα παιδιά μας, δεν μπορούμε. Sepse po mos të jemi ne vetë, si mund t'ua transmetojmë të tjerëve pastaj? Nuk mundemi. Επίσης λέει να έχουν αγάπη και υπομονή. Gjithashtu thotë të kenë dashuri dhe durim. Οι γέροι συνήθως είναι πολύ ανυπόμονοι. Zakonisht të moshuarit janë të padurueshëm. Παραδείγματος χάρη ετοιμάζεται το τραπέζι Për shembull, përgatitet tryeza që të hanë. και ο γέρος λέει τελειώνεται γρήγορα, θέλει να φάει. Dhe I moshuari thotë hajde sillni shpejt se do të haj. Και πριν κάνει προσευχή αρχίζει και τσιμπάει από εδώ, τσιμπάει από εκεί, τσιμπάει από την άλλη. Dhe përpara se të bëjnë lutjen në të volinë, vazhdon të marrë majtas, djathas, kuxaje. Δεν δείχνει καλό παράδειγμα στην οικογένεια. Kështu nuk jep shembull të mirë përpara familjes. Πρέπει να έχει υπομονή. Ας του μυρίζει το φαγητό. Duhet të ketë pra durim, le t'i vije era ushqimit. Για να μάθει και το παιδί του και το εγγόνι του και όλη η οικογένεια ότι σεβόμαστε αυτή την ώρα. Είναι ώρα να κάνουμε προσευχή. Περιμένουμε. Që të mësojnë pjesëtarët e tjerë të familjes dhe ta respektojnë se është një orë e rëndësishme, ora që bëjmë lutjen përpara ushqimit. Αυτό φαίνεται μικρό παράδειγμα, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Jo duket një shembull I vogël, por është diçka e madhe. Οι γέροντες πρέπει να τη δείχνουν την υπομονή σε όλα. Të moshuarit pra duhet ta tregojnë durimin në të gjitha çështjet. Συνήθως οι γέροντες πονάνε. Zakonisht të moshuarit kanë dhimbje në trup. Πρέπει να ζητάνε από τον Κύριο να τους δώσει δύναμη, όχι με το παραμικρό, να φωνάζουν, να φέρουν άνω κάτω το σπίτι. Duhet t'i kërkojnë Zotit që t'i japet durim dhe jo të bërtasin dhe të bëjnë lëmsh familjen. Όταν έχουν πρόβλημα πραγματικό πρέπει να το λένε για να τους βοηθήσουν τα παιδιά τους. Kur me të vërtet kanë një problem në shëndet të tyre, duhet t'ju thojnë fëmijëve të tyre që ta ndihmojnë. Όχι όμως να έχει τίποτα να φωνάζει συνέχεια παιδιά.
por jo pa patur ndonjë gjë serioze të bërtasin gjithmonë. Ένα άλλο που πρέπει να έχουν οι γέροντες είναι να μην λένε μύθους στα παιδιά τους. Një gjë tjetër që duhet të moshuarit është të mos ju thojnë përralla fëmijëve. Αυτό το λέει πιο πάνω, ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι παρακολουθούσαν μύθους ιουδαϊκούς. Këtë thot më lart, ku thot se ishin disa që ndiqnin përralla dhe të tilla, domethënë. Πρέπει οι παππούδες να φέρουν τα παιδιά στην πραγματική ζωή. Duhet pra që gjyshërit dhe gjyshit t'ju flasin fëmijëve për jetën fizike, natyrore që është. Να μην δίνουν στα παιδιά ψεύτικα όνειρα. Të mos ju tregojnë fëmijëve ose të mos u japin fëmijëve ëndra të rreme që të ëndrojnë. Γιατί αυτό μπορεί να καταστρέψει μια οικογένεια. Sepse kjo mund të shkatërrojë një familje. Μια συγγένεια, ακόμα και ένα έθνος. Një farefisni apo akoma edhe një kombë. Εδώ στην Ελλάδα εμείς πιστεύαμε πριν από αρκετά χρόνια. Këtu në Greqi besonim përpara shumë vitesh κάποιους μύθους, disa përralla, κάποιες προφητείες που είχαν γίνει γύρω στο 1700, të disa profecive që ishin bërë rreth 1700-ës, ότι οι Έλληνες θα φτάσουν στην κόκκινη μιλιά. se grekrit do të arrin tek molla e kuqe. Και πέρναγε αυτό από τον ένα στον άλλο, από τον άλλο στον άλλο. Dhe kjo kalonte nga një brez në tjetrin. Θα σηκωθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, έτσι λέγανε. Do të ngrihet, thoshte, mbreti që është i bërë mermer. Θα προσκυνήσει στην Αγία Σοφία. Do të adhurojë tek Shën Sofia. Και θα πάει. Όλο τέτοια λέγανε εκεί στη Σμύρνη. Dhe do të haj mollën e kuqe. Të gjithë një të tilla thosh në Izmir. Και μετά πιστέψανε σε αυτό το ψεύδος. Dhe pastaj brezat e arshëm besuan në këtë gënjeshtër. Και ήρθε η καταστροφή του ελληνικού λαού. Dhe erdhi shkatërrimi i popullit grek. Έγινε η μεγάλη καταστροφή, από τις μεγαλύτερες που έχει υποστεί η ανθρωπότητα. U bë shkatërrimi i madh atëherë nga shkatërimet më të mëdha që kaluan në faqet dheut. Αυτό έγινε το 1922. Kjo u bë në 1922-shin. Γιατί λέγανε στα παιδιά τους ψεύτικες προφητείες. Sepse ju thonin fëmijëve të tyre profeci të rreme. Τους λέγανε πράγματα τα οποία δεν τα έλεγε ο λόγος του Θεού. Ju thonin pra gjëra që nuk i thoshte fjala e Perëndisë. Και το αποτέλεσμα, μεγάλη καταστροφή. Dhe si rezultat, shkatërrimi i madh. Πρέπει λοιπόν οι γέροντες να λένε πραγματικά πράγματα στα παιδιά τους, αληθινά. Pra, të moshuarit duhet që t'ju flasin fëmijëve gjëra të vërteta, të sakta. Και στα παιδιά και στα εγγόνια. Dhe fëmijëve të tyre dhe nipërve dhe besërve të tyre. Να μην ζουν με φαντασία πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Të mos flasin tek më të rinë gjëra të cilat i bëjnë të ndërrojnë gjëra që nuk mund të ekzistojnë. Να βλέπουν την πραγματικότητα της ζωής, αυτή που είναι η πραγματική ζωή. Por të shohin vërtetësinë e jetës, ajo që është. Ότι είμαστε άνθρωποι και ο Κύριος να μας δώσει τον άρτο τον επιούσιο, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Ti mësojnë se ne jemi njerëz dhe Zoti të na japë bukën e përditshme. Nuk duam diçka. Να μαθαίνει τα παιδιά, τα εγγόνια να είναι ειρηνικοί. Ti mësojnë fëmijët, nipërit dhe mbesat që të jenë paqësor. Μην βάζουν μες στην καρδιά των παιδιών τον πόλεμο, πας εναντίον αυτού. Të mos vënë në zemrat e më të rinjve luftën që të shkojmë kundër të tjetrit, domethënë.
Αν θυμάστε ο Κύριος μας σε κάθε συνάντηση που συνάντησε τους μαθητές, τους έλεγε ειρήνη ανάμεσά σας. Nëse ju kujtohet, Jezu Krishti sa herë që dilte përpara dishepujve të tij, thoshte paqja me ju. Όταν βλέπετε παππούδες και διεγείρουν τσακωμούς, κάτι δεν πάει καλά. Kur të shihni gjyshërit që duan të ngrejnë grindje, që fusin grindje, diçka nuk shkon mirë. Οι γιαγιάδες τώρα έχουμε, γιατί η ώρα περνάει γρήγορα. Kemi tani gjyshet, pra gratë e moshuara se ora kalon shpejt. Οι γιαγιάδες πρέπει να έχουν, λέει, τρόπο ιεροπρεπή, να δείχνουν ότι είναι άγιες. Gratë e moshuara duhet që sjellja e tyre të jetë e hijshme si sjellja e shejtënorëve. Όταν βλέπεις μια γιαγιά φεύγει από την άκρη του χωριού σου να πάει στην άλλη, έχει πει τα νέα σε όλο το χωριό, κουτσομπολεύει. Kur të shihni një grua të moshuar dhe shkon sa ndej këtej dhe flet, domethënë me thashë theme ndaj gjithë fshatit, αυτή η γιαγιά δεν έχει μυαλό μες στο κεφάλι της όλου. Ajo e moshuar nuk ka mendje në kokë të saj. Την ενδιαφέρει τι έκανε η γειτόνισσα, τι έκανε ο γείτονας, τι έκανε ο μπάρμπας, τι έκανε όλοι οι άλλοι και δεν ασχολείται με την οικογένειά της. I intereson se çfarë bëri komshia, çfarë bëri tjetri dhe nuk merret me punët e saj. Εδώ, αδερφοί μου, πρέπει να δείχνει με τον τρόπο της, με την εμφάνισή της και με τα λόγια της ότι είναι αγία. Pra, me sjelljen e saj, me mënyrën dhe me shejtrimin e saj, do të tregojë pra se si është të jetë e shenjtë pra. Είχε έρθει σε μια γιαγιά ένα εγγονάκι εδώ σε ένα κοντινό χωριό. Kishte ardhur një nip tek gjyshja e tij tek një fshat të afër. Και πέρναγα τυχαία έξω από το σπίτι. Dhe rastisht kaloja pranë shtëpisë saj. Και ακούω τη γιαγιά να λέει στο εγγονάκι. Dhe dëgjova gjyshin t'i thot nipit saj. Ακόμα δεν είχε πιει το γάλα του. Akoma nuk ishte pirë qumshtin e mëngjesit. Μόλις που είχε ξυπνήσει. Sapo ishte zgjuar. Και ερχόταν μέσα το παιδί για να φάει. Dhe po hynte në shtëpi fëmia që të ushqehej. Και της έλεγε η γιαγιά, καλοπίστηκες? Dhe i thoshte gjyshja, u rregullove? Βάφτηκες? U lyve? Ishte Πώς βγαίνεις και έρχεσαι εδώ? Πες το πάλι? Πώς βγαίνεις, δηλαδή πώς σηκώνεσαι από το κρεβάτι και πας για να φας? Si ngrihesh nga krevati dhe vjen direkt të hash, pa u lyer dhe pa u rregulluar, thoshte mbesës. Όταν το άκουσα, λέω, περνώντας απ' έξω τυχαία, κούναγα το κεφάλι. Kur e dëgjova pra rastisht që po kaloja për jashta, thash vaj halli. Τι μυαλό έχει αυτή η γιαγιά, λέω, τίποτα. Dhe thash, ma çfarë mendje ka ajo grua, ajo gjyshe, asgjë s'ka. Τι να κάτσει να πει μια αληθινή ιστορία, να μιλήσει για τον Χριστό στο παιδί της. Në vend që ti thoshte një histori nga fjala e Zotit, ti fliste për Krishtin mbesës së saj, ήταν και χριστιανή, έλεγε ότι είναι αναγεννημένη. Ishte edhe krishterë dhe thoshte se ishte e rilindur. Και σκεφτόμουν, οπωσδήποτε δεν είχε μυαλό καθόλου. Dhe mendoja dhe thoja me të vërtetë ajo grua nuk kishte mend. Δεν είναι αυτή η δουλειά της γιαγιάς να μαθαίνει το κοριτσάκι πώς θα βαφτεί και πώς θα πάει να ψωνίσει. Nuk është puna e gjyshes se si të mësoj mbesën e saj, se si të lyhet dhe si të dale për në Η tregë. δουλειά της γιαγιάς είναι να μιλήσει στο παιδί για την αιώνια ζωή, να μην χάσει την ψυχή του. Puna e gjyshes është që të flasë tek mbesa dhe tek nipi i saj për jetën e përjetshme. Η δουλειά της γιαγιάς είναι να σκέπτεται με σοφία και να μιλάει σοφά στο παιδί. Puna e saj është që të mendojë me dituri dhe të flasë me mençuri ndaj të rinj vet. Να του δείχνει το σωστό δρόμο. Ti tregoj rrugën e saktë.
Ένα άλλο που πρέπει να έχουν οι γιαγιάδες είναι να μην πίνουν πολύ κρασάκι, Një diçka tjetër që duhet të kenë të moshuarat, të mos pinë shumë verë. γιατί μερικές γιαγιάδες τους αρέσει το κρασάκι. Sepse janë disa të moshuara që u pëlqen pija, vera. Αλλά όταν πίνουν μετά δεν ξέρουν τι λένε. Por kur të pinë nuk e dinë se ç'thojnë. Δεν επιτρέπεται να δείχνεις στο παιδί το πιωτό, Nuk lejohet që të tregosh, domethënë të tregosh nipërve dhe mbesave të tu pijen. να έχουν καθαρό μυαλό για να μπορούν να μιλάνε ωραία στα παιδιά τους. Por do të kenë një mendje të pastër që të mund të flasin mirë përpara fëmijëve të tyre. Μετά λέει να μην είναι κατάλλαγοι. Pastaj thot të mos jenë shpifëse. Εδώ τώρα αυτό είναι περισσότερο γυναικείο βέβαια, ελάττωμα το έχουν άντρες, αλλά οι γυναίκες λίγο παραπάνω. Kjo shpifja ose kjo me thashetheme është një emet më tepër te gratë. Τους αρέσει να κάθονται και να συζητάνε τι έκανε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Ju pëlqen të rrinë dhe të diskutojnë se çfarë bëri njëri apo çfarë bëri tjetri. Και όταν κάθονται στο σπίτι συζητάνε για όλους, για όλους, για όλους. Dhe kur të rrinë në shtëpinë e tyre, diskutojnë për të gjithë. Ενώ το μυαλό πρέπει να είναι στη δική μου οικογένεια, στην άλλη οικογένεια. Mendja e njeriu do të jetë në familjen e tij dhe jo për familjen e tjetër se çfarë bën të tjerët. Άλλο να φέρουμε ένα παράδειγμα, κάτι που συνέβη ή δεν ήταν σωστό ή ήταν σωστό. Tjetër të sillin një shembull që ka ndodhur diçka dhe të diskutojnë se a ishte saktë apo jo. Όχι όμως να κάθονται να ασχολούνται όλο. Τι έκανε ο τάδε νέος, τι έκανε η τάδε νέα. Να μην έχουν άλλη δουλειά παρά να συζητάνε τους άλλους. Por jo të rrinë dhe të diskutojnë ç'bëri njëri apo çfarë bëri tjetri, pra të mos merren asnjëherë me punët e tyre, vetëm me të tjerëve. Αυτό αδερφοί μου κάνει πολύ κακό στα παιδιά. Kjo, vëllezër dhe motra, ndikon shumë keq për fëmijët. Πολύ κακό στα εγγόνια. Ndikon shumë keq tek nipërit dhe tek mbesat. Ενώ αν οι γιαγιάδες κάθονται και λένε αληθινές ιστορίες στα παιδιά, Ndërsa ato gjyshet që rrinë dhe ju flasin historia të vërteta nipërve të tyre, προσέχτε, μην τους μαθαίνουν ψεύτικα πράγματα. pra kujdes të mos ju mësojmë gjëra të rreme. Τους λένε παραδείγματος χάρη ότι έρχονται καλικάτζαροι. Thojnë për shembull se vinë pini kalikatxari dhe gjëra të rre. Είναι κάτι, παρουσιάζονται τη νύχτα. Janë Κάτι, diçka si punë fantazmash që paraqiten natën, që nuk ka. δεν επιτρέπεται να λένε Nuk τέτοια πράγματα. lejohet të flasin gjëra të tilla. Εμείς είχαμε μια γειτόνισσα και όλο τέτοια έλεγε, όλο τέτοιες ανοησίες. Ne kishim një komshije që vetëm të tilla gjëra fliste. Και περνώντας εκεί στη γειτονιά όλο τα άκουγα. Dhe kur kaloja aty në lagje, dëgjoja të tilla. Και όσο μεγάλο να με έχει πιάσει πανικός, μην έρθουν αυτά τα πνεύματα και μου Dhe επιτεθούν. kur gjithnjë që rritesha dhe me kapte frika më e madhe se mos vinë ato frymra të liga dhe me plakosin. Δεν επιτρέπεται, εμείς λέμε αληθινά πράγματα. Nuk lejohet pra të flasim në këtë mënyrë. Ne flasim gjëra të vërteta. Λέμε αληθινές ιστορίες στα παιδιά μας, αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Themi historira të vërteta, ato histori që thot fjala e Perëndis. Αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού είναι όλα πάρα πολύ σωστά και αληθινά. Δεν έχει ψεύτικο παράδειγμα, ψεύτικη ιστορία η Γραφή. Ato që thot fjala e Perëndis janë shembulla të vërteta dhe nuk thot fjala e Zotit gjëra të rreme. Όλες οι ιστορίες της Γραφής είναι αληθινές. Të gjitha historitë e shkrimit të Biblës, pra, janë të vërteta. Αυτά να λέμε στα παιδιά μας. Këto gjëra tu themi fëmijëve tonë. Επίσης λέει εδώ να είναι
να είναι διδάσκαλοι των καλών. Gjithashtu thot këtu të jenë mësuese të së mires. Θα μου πει κανείς, πρέπει η γυναίκα να διδάσκει? Ma do të më thojë dikush, valla duhet gruaja që të mësoj? Të mësoj të tjerët, Εδώ λέει ότι μπορεί να διδάσκει, αλλά όχι να ανεβαίνει στον άβο να διδάσκει τους άντρες, αλλά τις γυναίκες. Këtu thot mund të mësoj, por jo të ngjitet në tribunë dhe të flas përpara burrave dhe grave, por thot të mësoj të rit. Δηλαδή, μπορεί να μιλάει από την πείρα της και να βοηθάει τις νέες να γίνουν καλές μητέρες. Të mësoj të rejat, se thash gabim. Pra, mund të nga përvoja jetës të saj, mund t'i mësoj të rejat. Όταν βλέπουν την κόρη της και δεν κοιτάζει το παιδί, αλλά κοιτάζει μόνο τη βόλτα. Kur shohin për shembull vajzën e tyre, që nuk shef familjen apo fëmijën e saj, por shef vetëm të dalë xhiro. Εκεί η μάνα πρέπει να είναι από πάνω. Aty nëna do të zënë pozicionin e saj. Και να την προσγειώσει στην πραγματικότητα. Dhe duhet që ta sjellë në vete të bien. Να της πει, παιδί μου, έχεις καταλάβει ότι έχεις φέρει άνθρωπο στον κόσμο αυτό? Do t'i thot, më i bi, as ke kuptuar se ke sjell një shpirt në këtë jetë. Αυτόν τον άνθρωπο πού θα τον αφήσεις? Fëmijën që solle ku do ta lësh? Έχεις ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο που έφερες. Ke përgjegjësi për fëmijën që linde. Και άσε τώρα τη βορτούλα πριν. Dhe lëre tani xhirot që don. Όταν το φέρνεις στη γιαγιά και το παρατάει 2-3 μέρες, Kur e sjell fëmijën dhe e braktis në duart të gjyshes 2-3 ditë, η γιαγιά δεν πρέπει να το δέχεται, gjyshja këtë nuk duhet ta pranoj. εκτός αν είναι πραγματική ανάγκη, τότε ναι. Vetëm në qoftë se është një nevojë shumë serioze, atëherë po. Όχι όμως να της λέει, εσύ πρέπει να είσαι πάνω από το παιδί. Pra, nëna do të jetë mbi fëmijën e saj. Εσύ πρέπει να είσαι πάνω από το παιδί σου και να το φροντίζεις. Δεν είναι για να το αφήνεις σε μένα και να φεύγεις. Duhet ta mësojë pra vajzën e saj që të jetë mbi fëmijën e saj dhe jo ta braktis në duart e të tjerëve. Να ασχολείται με το σπίτι και με τον άντρα της. Gjithashtu të mësojë të bien që të merret me shtëpinë e saj, të interesohet për shtëpinë dhe për burrin e saj. Τώρα πολλά έχω ακόμα να πω, αλλά η ώρα μας πέρασε. Tani kam shumë për të thënë, por ora kaloi. Πρέπει να το πω και τη γιαγιά μου στην οικογένεια. Πες το άλλη μία, αδελφέ. Θα κάνουμε άλλο ένα μάθημα, γιατί πιστεύω είναι πολύ σοβαρή η θέση του παππού και της γιαγιάς μες στην οικογένεια. Amin. Besoj se është shumë serioze pozicioni i gjyshes dhe i gjyshit në familje dhe për këtë arsye do të bëjmë edhe një mësim tjetër. Πρέπει να καταλάβουμε όσοι είμαστε σε μια τέτοια ηλικία και στη θέση. Duhet të kuptojmë të gjithë sa jemi në një moshë të tillë, pozicionin që duhet të kemi. Amin. Amin.